Voilà, partage en live meɗen on hande noon e welnayɗo wele-weleoji ɗin fop majji. Hande welnayɗo wele-weleoji ɗin fop majji are noon mi accale hay e goto wonɓe lalan sivuɓe ɓe fop maɓɓe mi hewrike on fop lalan ndi siko jawontire partiji mo ala taw hara kadi ko jawontire partiji mo wonɓe sivude Fodeya Image Diallo kala ko wontiro e nder aduna on. Donc hare noon kono andirɗon noon e wawi hiide notre président Elhaj Mamadou Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'IFDG, à Marrakech, au Maroc. Donc e yii Alaji Cellou ɓe ari nde nokkure ko tawata ko aduna Allah on fuu goto kala e peeyi muɗum ari fottiti ɗo ko tawata en yiɗen andi si tumbodiral waɗete ko ma Alaji Cellou tawe en fof meɗen hino laɓani en pos fiɗum noon sukaɓe sino immo inni dartoto sifa ɓe heɓaɓe hankin si inni dartoto leader je grand leader sifa ɓe ɗo haray mbeɗa humpa kon no yaltoyta mbeɗa humpa fes kono jama on ɓe ala famude hande e yii en fof meɗen nde andi e nder Afrique ɗo Alaji Cellou koɓe populaire koɓe numéro en e nder Afrique fop koɓe populaire koɓe numéro en. Donc aɗa noon mi yewtuɗen ko yewta kon ton hande miɗe tori yon partage en yewtere nden moƴƴa non partage live on andi noon jama on ko no fewndi andi noon ennemi ɓe ɓen awa wala waylitanike ɓe de wala waylitike ɗon so tawi ɓe miiji solution ji gono ton yoɓe andu minen ɗo meɗen préparé minen ɗo min hula minen ɗo meɗen wondi e jama on fop minen ɗo min tumbodira ko tawata tumbodirde amen ɗen ko tumbodirde halda fotta harana ettugol mbuuɗi dongal ya jonna woɓɓe aru sutena men donc na men non min laamu ñande kadi min laami o si élection hewti min jonata woɓɓe maaroyi e sukkaro fiyo aru defanda men ɗum wattane ɗum hiila moƴƴa ko piège non donc are no yewte hande kadi ka fewndi kon Maroc ko tawata en yii Alaji Cellou ɓe wawi déplaçade ɓe ara Marrakech nde yewtere maɓɓe hande fe'inunde hande le dimanche 1er juin 2025 bimbi en wawi hiide ko tawata jama buyino ɗo chef d'état ɓe buyi e ancien chef d'état ɓe e hooreɓe union européen on ko tawata no wodi ton mawɓe cadre ɓe simi inni noon mawɓe na innugol ko ɓe duuɓi mum to no wona heddego sengo ɗum ko mawɓe ka gandal e mawɓe ka jikku e moko bayagal ka golle e teddingol droit de l'homme e teddingol constitution ko ɓen fof hande moɓodiri ɗo ko tawata en fof meɗen en andi si ɓeɗo fof moɓodiri ɓe noddi pays africain on tawata ko pays Afrique waɗata ɗum ɗo kadi renio maɓɓe on haray ko labako on ha ɗon feƴƴiti kerol donc meɗe tori Allah yo Allah hokku Alaji Cellou laamu panta fi maɓɓe ɓuri ko ɓe wondo kono goɗɗo inni jiibay ɓe ko Allah jiibata ɓe mo inni aray yewoto ɓe ko Allah halkata fi makko wala on pos fiwnu min nani ɗum par ce que en fof meɗen en andi sukaɓe buyno ɗo no yaltude faminana hoore maɓɓe kamɓe ko kamɓe jeeyi FDG ko kamɓe tagi FDG ɗo non en ƴetta e live meɗen on sérieux fi honno mi wolata no partage ane e live on andine jama on ko fewndi kon nini e ha honto courage e populaire Alaji Cellou on ɓurti towude donc en andi hande ɓe wawi hewtude Maroc ɓe wawi hewtude Marrakech o tawata conférence maɓɓe waɗu ɗon hande ko tawata kamɓe ɓe jonnano konngol en yii yewtereji buy feƴƴi kono jama on wattana leela fi honno par ce que eɗen andi ko ɓuri kon woɓɓe maɓɓe harayno ga ɓe yiɗa humpitede gonga ɓe yiɗa faminede gonga mais Alaji Cellou e yi courage maɓɓe ɓe wawi déplace gol ɓe ara ko tawata hiɓe invita hiɓe tawa e nde création o Ibrahima gouvernance ɗo donc ko minata jama Alaji on woole hoɗɗo ɗon
en ala neɗɗo marɗo gandal e marɗo ɓernde laaɓunde e yurmeteɗo yurminowo mayɓe ɓen ha hewti Alaji Sellu. Ko kanko tun wawata fonnude, ko kanko tun wawata wallitaɗen, ko kanko tun mari ngal gandal ɗon. Immoɗe wakkilo ɗen, immoɗe baare leydi ndin, darne leydi ndin ka meɗen ɓe militaire ɓe ɓeyi e hoore meɗen Alaji Sellu ara laamo gouvernana e leydi men ndin sukaɓe heɓa ko golla. Ko ɗum mi mari ko mi yewtata on. Si goɗɗo joɗike ɗo sikkiɗo ko maleka cippoto ara walla en no ittira ɓeɗo ko laamu sikki fenande. Si woɓɓe sikkiɗo kambuli ɗin sekoto leydi ndin fecco ɓe nata ley ton, si Alaji Sellu ara laamoga leydi men sikki fena. Ko peuple de Guinée doit immade revendica droit muɗum hara accali piijigo on ton fe'inuraɓe. Donc immoɗe wattane hila moƴƴa moƴƴa sutenen Alaji Sellu o sa'i ɗo ɓe hatton Guinée e sutenede. Si yimɓe inni ko populaire ko ɓe populaire na wolugol tun ko hunduko, na wolugol tun ɓe na ko ɓe professeur ka gandal ngal na jangol ha septième man e yalta inna kañum ko professeur ɓe ɓenna ton wona Alaji Sellu en kala ko ɓe yare nder aduna Allah on iɓe teddina ko tawata kadi ɓe jonnete yewtere kadi ko tawata si ɓe hewti kadi fop respectaɓe. Ko fe'i kon hande fop muɗum yi'i en yi'i ɗo ancien chef d'état he Macky Sall en yi'i ton ko tawata iɗen hooli ɗen hoɗɗi ɗum ɗo wawai accude o dictature wawai hadde ka leydi meɗen ɗe balle yo élection ji ɗin organisé ko ɗum haɗi ɓe organisé al élection hiɓe takkure ɓe tappo ɓe takko ɓe taro wawata yaride non élection ji ɗi yo organisé ɓe jonnita laamu hunduwa ɗon ko ɗum jama on nodditi ɓe. Donc so fe'i ɗon andinen Alaji Sellu hiɓe mari courage hiɓe wakkili. Donc minen meɗen habboriɓe meɗen andi ñande gore ɓe laamoto la Guinée meɗen hooli meɗen hoɗɗi ñande gore kadi leydi men ndi yara yeeso. Donc jama la Guinée fof immo daro wakkilo darne leydi ndin itten ɓe ko laamu aren jo'inen ɓe duwaɗen ɓen ko enen duwa choisude haysi ko Aliou Ba haysi ko Fonike men haysi ko Hombotigui haysi ko komojo suɓirɗe en yo ardo yeeso men tawata hara ko peuple de Guinée suɓimo yo aru o dirigenen ka meɗen. Donc wona en ƴettu yimɓe waroɓe fellaɓe jo'inen yeeso meɗen labaka few immoɗen wakkiloɗen en fop meɗen darne leydi yawoɓe Madina yo accitu fes dogineɓe oto wata dogin leydi ni pompo be sans wata pompe fes ferme boutique aji moɗon ɗi haɗon ko suudu si haɗama jon ko suudu balle tati nayi joyi une semaine un mois ɓe nantodirte. Donc ɗum mi mari komi yewta wata goto hul wata goto ƴenƴo immoɗen en fof meɗen darne leydi ndi heɓa no hettiren hoore meɗen.